उख्रुल की थौदोक्ता लैखिदबा मियोय मरी सुख्रे खोइसाउनरबा मियामना नोंगमै लाख्रे पावसी पाउनिल खोन पाउसेदगी लौखटजबने ngarang ayu उख्रुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा लैबा तांखुल खुलनी की मरक्ता लम वाहौदा उंखनरकपदगी नोंगमै कापनरकपगी थौदोक्ता तरुक सुबा मणिपुर राइफल्स की पर्सनेल अमा याउना खुंजा अनि सिखिबदुगा थारगा पुन लैखिदबा मियोय मरी सुख्रे लोइनना खुंजा सिंगना उख्रुल पुलिस स्टेशन दा थोमजिलखिबगा लोइनना पुलिस स्टेशन अदुदा थंबा नोंगमै तरागा निपान अमदे मरु कया लाख्रे हाइरे थौदोक असेगी मतांगदा प्रेसना फंगबा पाउगी मतुंगिनना ngarang thokiba thogdok aduga mari lainana security force na akanba section thorang lawkhatpaga loinana district magistrate ki maikaidagi ukrul district pumnamakta curfew thamjile haina miyamda lawthokpa chalingai tanjada masing yamlaba khunja kaya ama ukrul district police station da thomjilakhibaga loinana nongmai amadi yamlaba marusing adu lakhibani haire pawasina makha taribade khunja sing aduna karvaina ne sten gun ama insas taruk 9mm ki pistol nipan SLR ama AK-47 की राइफल अहुम AK-47 की कापा यारिबा नोंगमै मरु चामगा मरफु इंसास राइफल्स मरु चहुमगा निफु कार्बाइन की मरु चनी यांखै 9mm की मरु चनी अमदे SLR की मरु तरा पुदुना सटखिबनी हाइरे थौदोक अदुगा मरी लैनना उख्रुल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना केस अमा लौखतुना थिजिन हुमजिन बगी थबक अकनबा मवोंगदा सथखरै अदुम ओइनमक हौजिक फावबगी ओइना थौदोक अदुदा सेनबा मियोय अमता फाबगी पाउदी लैत्रि हाइरे पनबा याई ngarang ayuk pung nipan ga minute kunthra rom tarakpa duaida Gandhi Jayanti की थौरम ga mari lainana उख्रुल टाउन दा लैबा पंजाब नेशनल बैंक की एरिया दा हुंगपुंग थाइसो स्टूडेंट सिंग अमदे खुंजा सिंगा सिट सेंगबगी थबक सथखे अदुबु हाइदिबा मफम असे मतम कया की ममांगदगी येनबा मफमनी हाइदुना हुनपुन विलेज की खुंजा सिंगना थोरक्तुना लेपनबा हाइबदगी माइकै अनि की मरक्ता मुंगनबा हौरखिबनै पाव अदु ताबदगी उख्रुल विलेज अमदि सेक्यूरिटी फोर्स की माइकैदगी इरांग अदु कंट्रोल तौनबा होनखे अदुबु अयुक पुंग तरागा मिनिट कुंथ्रा रोम ताबदा खुथोंगनबा अदु हेंजिलकपगा लोइनना माइकै अनिदा नोंगमै कापना रखिबनै नोंगमै कापनबा अदुदा मियोय अहुम लैखिदबनी अदुगा खरना सोगपन नंखिबनै असोकपसिंग अदु उख्रुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा पुखतुना लाइकनखिबनै अमरोमदा थोगलिबा थौदोक असि यंगलगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उख्रुलना पामदबा थौदोकसिंग मखाताना थोक्तनबा लौखटपा सेक्शन थौरांगी सरुक अमा वइना ngarang ayuk pung 8 ga minute kunthra dagi hawduna curfew gi athingba thamjan khibaga loinana district asida broadband su khudak gi ben tauksinduna thamleba nei loinana hawjik makhata ba thoganing da ba thogdok thoktanaba security force na akanba mawongda ngak sen bagi thabak paikhatli ha ire kuki militant singna fazilu banaha ani kotu na ngasi ayuk kangpo PSP da Sinnakhre pawasi paunil khon pause dagi laukhatsawa nei kuki militant singna mamang thagi kuntareta 9 sector Assam Rifles New Kaithel Manbida SSC GD recruitment rally yauba chatkiba Thoubal district Laisang Them awang lekai dagi Oinam thoithoi amade Thoubal khengman wang mataba mayai lekai dagi thoksom thoithoi ba matam khara kuki singna fazinduna thamluraba matung ngasi ayuk thadorokre thogdok asegi matangda press na fangba paugi matungin na ngasi ayuk pung mangarom helaklaba adwaida kotu na Kangpokpi district police ki SP da Sinnakhre ba matungda Kangpokpi ki SP team na Gangi Fai Fauraga Puraklaga Makhoi ani bu tekta kaidana Imphal West Police ta Sinnakhibani haire Makhoi ani hogji Imphal Police Station ki custody da hogzik laire Pung kharagi manungda makhoi ani mag yumgi miyoi singda Sinnakhregani haina pawasina makha tare Adubu naha ani asi karamba condition da thadorokhibanu haibagi paude chapchana khangba ngamdre Panba yabadi oinam thoithoiba Ningombam Johnson amade thoksom thoithoiba mamang thagi tang kuntareta New Kaithel Manbida SSC GD recruitment rally yaunabagi damak chatpada lambi khangdaduna Google Map ta yenglaga Seranana Imphal Dimapur lambi ge Kangpokpi district headquarter yauramdai da leiba Kaithel Manbi tamna chatpada Gangi Fai gate manakta ki kuki singna makhoi ahumbu fakhibane ningsingba yai naha ani fajan khiba siga mari leinana sem khiba JSC na makhoi ani tekta kaidana thadoroknaba ban yauna tongan ba khongjang kaya changchinduna lakhibane nakal amaromda Under trial da laiba kuki prisoner taraga mathoi ngasi ayuk anganbada Saparmeina police station da Sinnakhre haire pawasina makha taraduna hai prisoner sing asi bail da tha amaromgi mamangdagi thadokhravasu squad matik chana piba ngamdabana chatpa ngamdana lairakibani haire